салом алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчико. як ҷой бошед набошед, даставал худованд нигоҳбонтон бошад. худованди бузург зинда бошед, як ҷой бошед набошед. салом алейкум, чо кадепа соз кару боротон хуб аяма тафати як ҷой бошед набошед. мо доиги онем ки худованди бузург нигоҳбонтон боша. аввал ята подписчиком дуромадестиям ҷамъ шудестиям на салом рӯй кардана. салом алейкум ба ҳаматон. шоҳ мансур салом, ёвонсити салом, муҳаммад теҷе салом акай дӯстмурод. салом алейкум бародар, ҳаматона ма саломтонро қабул мекунам. мага мамедов салом алейкум ака созӣ. салом алейкум, шумо созем бародар, инҷа то хуба кадометон успед кадом ин амҷада мехонам. салом алейкум акай дӯст мурод аҳмад сафаров салом алейкум бародар. салом салом. яшда бо англиси будаиш чи шамима шамин ҳоҷизода. салом салом братан, беҳад қимада бу темболи англиси ва азоб хондам. тикток дори? ҳо дорум. дӯстмурод шарипов навистагай қариб 10 000 подписчик дорум дар тикток. навя баро када ҳамҷам даромадем, ҳамҷам меёфтем. салом алейкум дӯстмурод. дӯстмурод кайфи то на ақл дори на тамиз. баъд дидам ки гап не, зинда бошӣ зинда бошӣ. як дига шамхари хоним тани фароси навистаги ҷигарҷон кайфи то не қаддори не фигура барам қа дило проектореш ки нигоҳ намекунад. салом фарҳод теҷаке салом алейкум аз ака созӣ хубӣ. салом салом, шумо созем хубе. ҳаматона ма саломтона алейк мегирам бародарои азиз, бародарои қадрдон. худованди бузург дуо мекунам ки дар ҷой бошен, худованд нигоҳбонтон боша. мо санъаткоро як гап дорем ку ханда дар лабонатон сахранид бошаву ғаму анду адилтон убдалид боша. чӣ пеш ба пеш, пеш ба пеш, ба пеш гуфтани ада гап нест, гап нест. зинда бошед. салом айноми фарухи панҷӣ. салом фарухи панҷӣ, зинда бошӣ. бачаҳои панҷ зинда бошед. ҳамхизматон дар ай панҷ буданд. бачаҳои панҷ бисёр бачаҳои ба меҳрам. бачаҳои панҷ зинда бошед. бениҳоят мардуми меҳмоннавозам. ма панҷ да бисёр меҳмон шудам. сарбаланд бошед. салом алейкум ака дӯстмурод, зинда бошед. шумо ҳам зинда бошед, дар ҷой бошед набошед. худованди бузург нигоҳбонтон бошаву зинда бошед. хай дастум дар қади хелқиро фирӯз шарифзода бародар кати гургалӣ саҳнача кне беҳтарин мешавад. гап нест. албатта ҳоли киноӣ тайёр кардагем ки буромадагӣ нест. иншолло ба қарибӣ мебирояд киномон. акай дӯстмурод зиндагӣ чанд бор шата дар зиндагӣ айзан чанд бор шата хӯрдем. хеле худ мардак айзан шата бихелехелӣ гап нест. зинда бош. як кас ақсад савол дода ки айзан чанд бор шата хӯрда. салом донжуан. салом салом. ака тӯи мода намеи бачаҳои восе. мардуми восе зинда бошед. иншолло худо розӣ боша. чӣ намеем. худо ай хурсандӣ бития, худо ай тӯй бития, ай тамошо бития. мо дар тӯи хизмат даем. чӯба намеем? албатта меем. салом бародар хуб. салом шумо хуб ҳастед инҷа? дӯстмурод хеле бача беҳтарин ака. шумо хуб ҳастед инҷа? коро хуб ҳама тарафа тинҷ? ака ягон бор кучи рафтаи кучи киҷода бошад? дар ёдам назад. кучи чун номи шиносу дар ёдам назад. салом ай данғара. данғараҷони мехе гап нест. мардуми данғара землекои ма зинда бошед. мардуми данғара мана бисёр ҷода мепурсанд ки ай кангиртиё ай ёвони нема. ай данғара қишлоқи сантудаем. дара сантуда бара через данғара баранки. салом алейкум ай
جلیکول. اوه مردم جلیکول زنده باشید، سربلند باشه مردم جلیکول. منم جیانی سیدامیر داشتی جوم. اوه جیانی سیدامیر خیلی برات سازی تینجی. من تو چقدر من پیسر داریم بیارم اینجا داریم جیانی سیدامیر زنده باشید داشتی جوم. بخون چی؟ بخونی خوری چی بخونم گرم نیست که. سمیر قاسیموف بخون نویسته ممکن اگم چی نویسته من ندیدم اینجا تست از اخیر وقت میگذره. سلام اینامی بچهای کلوب. اوه مردمی کلوب بوستونی گفتی خون ریسپکت شما دا کلوب بخ دیگه جای گپش نیستم. کلوب کشید باید کلوب باشه دیگه خیلی این برش نیست. سربلند باشید در توش وقت میکند پنج بوستونی سربلند باشید گرم نیست البته سربلند باشید. سلام علیکم سازه باشید اینجا کارو خوبه نیم تاری مردم کلوب زنده باشن در توش دعوت کنیم البته میگم خدا خرسندی بتیا ما خدمت توی دم من ابو سلام چی علیکم که خیلی سازه تیجی سلامت باشین شما ساز باشین ما انشالله که شکر خدا ساز و باقی پناه حمد به خدا. بابامون میگفتن گفت گپی بسیار خرابار ما فقط دوام میکنیم که خنده در لبانتان سخنید باشه و غم و اندوه دلتان دلید باشه. ما هنرمندا آرزومندیم که در خاندان همه شما توی تماشا باشه ما بیاییم خشوع خرسندی کنیم خدمت کنیم در توی شما. چی گفتیم برادران؟ کدومتون که سخناتون نخوندم احمد عذر زیاد بخشش با افیل دیگه با ان شاء الله که میخونیم.